Cool. Met Sabulmatrail program and Protestant Hour. O ye Sabulmamail senior pastor and Momoton Wabar, the Bambaton Packet program Watranwat. O Ajualat ye Rhinold Chak, Meniat Kaman, Rai Rai. Ramoni Ban Batoan Tapiata Sabulmatrail program na subseta. Imentiang ke tungal sakratan kay pani pan kumuran sa matrail court lapalap kay pani pan kumuran kalapako and bonbay wow pan kumuran isoko wow naki likant ko nanalan ko nan kaniyay ko ipilman paton wow naki re senior kan chorus and bonbay Pilwaunaki, Chairman and Momochokan Chorus and UCCP Ponpay. Pilaytumal Sakratan Wow Toror, Ong Iray Lapalaban Palian Lamalam Chaykan, Nan Ponpay. Pilwaunaki, Iray Lapalaban Opiskan, O Karusian Maban, Yang Korokoronga, Terongorong. Tabil mamasani programot ang sukset tabilan sogan morin rangat. Iban batuan watak sabul matay wasan kawit and ranwat sang nan buksarawi maban
Patosang nan mato ira laut limau ira tikitrik Isaac payu lel Isaac wono. Met esang nan sabul matrail teman ran te teman si. Oiban patron watak emasani kumain mekamarain pensamba kani mweo memi ponto leo sotaka krula aramas pil sotaka nisikata lamp o kitiong pan kopa ponto pon kamarani ta koros memi nanim ipil tuan kumain amal marain en sansan mo naramasakan Poren klang amal uyuya maukan o kap nagi sama main makat nalan. Sabun matain oralat masani uyuya mau en sansaloi. Uyuya mau en sansaloi. Mone bang patron nagis kapatayan itungal kawewe sabun matain wasan watawatwaja. Ibilmen watagan tay wasaki salnan bukan exetus ira laut release limau ira tikitrik silisa keo imsegla silisa bisu emasani uyata ton lam me koltor uya kita kapi o inonte kol me sukusukta wan tuka kan me pan kapata me yangaki wan tuka mpok o te pan patengate ton lampo rawano pan usang ni kaile silu sang ni apali silu apali ni ewe rawano ko pan kapatki wan ros silu me momon masal and almond yangake mpake o teka inonten lampo pan kapatki one rose bayu me momon masal and almond yangake mpake o teka pan mia one rose mpak pan ewe rasiluko koros mpakan rakan o ton lampo pan suksukta eutre sang ni koltor lamp isu pan wiawita om ni ton lampwet o kosonsanti puenkin kamaraini mowe imet irame bilman kapatayan sabun macai wasan watawatan ranwat nan sabul matrail wasan kawait me ipaton watakata palikariao en sainsan me anso me court katin kare to men Israel ole nan sabten I anso me chapta patakiang Moses te patakiang men Israel kan son koros meraban memorki sangan so lerranot sangan ira toto kai me court katin patakiang Moses and patakiang men Israel iye urame ipilata boyen so second ktal ranwat momon court katin patakiang Moses and uyata ton lamp eu te kanteleu pues en uya men kamarain on irait and so court masani Moses me to lampwat pan suksukta ponte esotaban kokoneya meura ta kokoneya meura apan ponte suksukta sangni kol o pan mia kapat trekai roske mpok masal pan patrem to lampo pues to lampot ni ban ken umpumpul te wiuya menser ban pilingan ni ansome ban wiuya totokot
o kot pil masani yang Moses me lampo pan kosan-santi mowe pue pan kamaraini. Nianso me Israel se loker nan sabtreno len nan sabonino kosantian tatong ke kantel te lampo Israel kolokoletre. Ima kareta nianso me Israel ler nan Kenan te Jerusalem. Israel uyata eu tolam me pan kolokol won kautakan marain o tolampo te kanteluo won rei pistuao o tamakin uya karsin te pilelampot len olip ile makayu kasampal na sampa lel ranot o tamakin uya wikin lampo tena prip som sapal matrail kat Trail muangi me Israel ininin troto nianso Israel maselsang isip o pitolong nan sabon Kenan. Ima karata nan sawanan son kautak kasampal koros metua terpaso pa sarawian marain. Sawan sarawikan makasampal Israel kininin muasel peneta mokit penang nan Jerusalem po Israel niya kasarawi kautak kasampalkan. Kareta nan arail kin uya kautakan marain. Akin kak nimi mpen aramas limakit tenen tepil trotrosan. Apna nan son kautako. Mia ang soyu nan programo me Israel kin apoyan ki uya ksen programo. Soja aramasemen bang patrowan meakot. Soja aramasemen bang masese. Soto warang bang uyawi, kesian kautak. Nianso Israel kautak, sise se ketia Jerusalem o yang eu kautako. Nianso me lei wat uyawi nan programa me. Soto aramas pan morang. Koros nan la, poi anso me lei. Waun ke kautak. Ye yang so mesises katta. Esansan nan son irlaut walu iratik isa kriyaw. Masani. Sises apil masani yong rai. Ngayon marain en samba. Memen meban itawenye panan ke marain en mor o esojaban wawit nan rotorot. Tama kareta kot non kasampal ke boy uya pelampa Moses eba uyata enutan sanama o lingan kaselen o unsa magtay ban watagatinan sabal matay wasan kawit kot masaniya Moses kanayang son koros may patakiyamuk niyong ba uyata lampo pwede sabal Moses uyata lampo nintuan magkot katin masaniyang enutan Mau unset o lingan. Essential lambo mesises kata o masaniyan rai. Ingay na maray. Tama lambo nunsan ki. Pwabang kasaleta is mabang kota mo. Te is sises. Sises soja lingan. Lambo so unset tuwa cha kalaban Christ. Nan sabon matay oralap memasani wuyuya mau and sansaloy. Sisis masani yang railan so nan kautakan maraino ba. I ngayon maraino samba. Nan sabon matay wasan kawait may japin watak may sansal nan mato iralaw limaw iratik Isip payo na isip puno. Sises ut masani. Kumain me kamarain pensamba.
Masani kumai me kamarain pen sampa kani me mi pontole sutuka krula. Tame wasan kawui pukat songon kasalayang trai. Kot kosanetin an subtrain me lampo utan pan kaselel unse lengan marain. Apan min mowe poin sains aloi. Sisis katamon pekonan an Jerusalem o masani. Ingay na marain. Magkumail kin sains arawin marain. Pagkumail pan kasaleta isngay. Poin sainsan mo na ramasko. Sabul matal aralap masani. Wuya ma and sains aloi. Sabul matal wasan kawai. Sisis masani. Kumail. Memarain ng samba. Mal rasem kani mo memipon toleo. Sotaka krula. Nan wasan patakot te wewe ni rupkat. Esosong ka wewe yang kecil ban ket sili ran koros kecil ban ket tenki te stosa te lamp me banka kasaleta atrail marain puara masenka kenta laban marain pues so maingo ime sise song kasaleng rain me ingay me marain ari te isises me marain songon marain da me sises song boy irailen wewe te irailen mami kai tekin marainen tanki te kai tekin te marainen katpin a marainen wiya ma marainen aktik marainen karakarak marainen katak marainen kanangama Ibe sise song buat and auteri sabul maramasaka oranwat nan sabul material wasan kawit eut masani kumail na marain kumail rasem kaniyo mamipon toleo ri met kaitekin boktailen kat kiseli okotmeme ban maraina gitailen mokituai nan ran koros Gitailen kasaleta marainen sises, marainen kot, me wuya mawan pawasan. May mangi taulang me Moses uyataw, tamekan kotiya yang lale, yei lenolip, puenga umpumpul o maramaray. Lampo niya uyawita unsep tuwajak tayo ramas. Sota ramasmin me banga palwarayat sota unsak boktai koros unsak atama bangan utak yang lalatain boy jalan kap kasaleta marainan kot te marainan sises me masaling ngay me marain yei sabol mangen sarawi magan utak tom potrai te utak tiang nan ngong yung trai boktai dan kap kasaleta sabol me marain iman sawasel sabol matrai wasan kawitan ranwat ksin kosaikis. Mie tanabie kalapusman me sentinan kalapusyo nan sapanway ko kailanayot kiswarailar. Nanansaw me kalokolok utan law. Ari nan kalapuso rotorot tor. Tanan marain and rotorot and ninran nipong or rotorot and ninran nan kalapuso pao to penetre. Sota marain, sota tangi. Kalapus meno seltier wasao tene ewa ramuneyo pitolamalan nan kalapuso. Esong buwenta pitoisan nan kalapuso utana sota masani wasa tapatroan wasa. Rita mekan uya. Tenaga koskita la ramuneo pup ramuneo tar paki pakpaki ko yo itia ramuneo bilpuran koskita ramuneo koskita puriti piltar akinta moinche iwasame tatar ko lang nuwani makupo utana torot sitaka klang tabatrawan wasa pilala ramuneo bil koskita lasin koskita tor koskita aja Ramuneo soto pureti. Yawi ramuneo soto tolun pureti ramuneo. Sese ya porotorot. And so kisa policeman ko
usik tengki patrolongotote mokitilongoto wailasan paluran ramas melaro iraila sereta ramuneo koskita lato purati jangan peselikani soda taululti mainko karasayan irail karasayan sin ko sayo matana tuajak jail mauran jail saula nian so magjail kan koskita la sabul majail poson ren Christ nanlam ayakin tapar o kapurat tong jail ngan sarawi pokjailan kap memaur kita mokmokit ke koi tetatar ke koi nan jajo tuaja ramaneo poyan rapaki ya wasami bam pitlanya te ya wasami bam maur lanya riyakin koskita purati ay mokitui tuaja jail kejail bam kapakap kia jail poson kot bang katin sabang kapurati itu akjail mokit kiwi ran koros saulang men tan kos kita ramune te kos kita posen akauna ban tapar kap kapurati ime konang kjailen kasambal kisabal majail orla bin ranwat memasani uyuya mau en sansaloi bukjailen tapar wana jail posen makot kin gatin kapurati tom jail o mokmokit kiwi ran koros boengak sansan mai mangi lasin mana kabo kos kita ramune wasito purati karena mimito wasame mimie wo iyer kabil saletana bil peme bil tuaja maura mana ktai atai lanson kabil saletana taisto mangi te ese ap emia mota ime karata kone ktai ni sangi anso muawat pokjailan ka kapoyata sabul matai ralap masani uyuya mau en sansalawe poetu ktai rasen kani moyo naramas pan kilkilan ran koras onda saman lenga maun kani mo pugta pokani man Christ kani me pawasan ki limpa kani me pawasan ki katak kani me pawasan ki kanananga kani me pawasan ki limpa son koras me kani mo pan kin kasaleta akin muya kani kasele kani lingan Eri gedailan kubura kesampalin saban macail masanan ranut pokot masani yang Moses wiyata tawan lampen ni unsak pueban kasaleta isktai me unsak puek Christ masani ingay me marain ranut eut masani ikmail me marain saban macail ralap masani amal wiyama puek marainan Christ ay sangsalawan Rian sains alawan aramas koros ni ton lampa patata mon pay sarawyo tebel sarawyo nan mall sarawyo patata wasa po en kin kamakamaray ni imak child bin kachkite miya kisamba soulam kan pokjailan bil kasaleta marainan Christ poen kak sawasi Israel kan memukmukit tamurchay te Israel kan masay kiyang kilang maraymot atay maraym en kak sansalaway wenut sa wasi Israel o Israel kak kiyang kilang ese o aleta maraymot imat ay tumal sawas mahal katin kaitan ni kupramay o iman paki makaunon katin kabayata sa pagmamasa na nansuksit o kjail eubena ibang patroman kapaka Samatkot kalangan at tumal kapeng may ninilaut melel puyaki. Rakin sabal mamukabay magomgin. Nayakan kit sabal mamuyaramasakan nan ewe uranakan. Masakin o palawasa the brutal mensan ran koros mamor insalama. Rime semen kapengki. O sabil men kapengki yang komoy muawan omukatin kosoneti uyapen omumarain en kak sansan kawaw o pilalato rangot at sa men pagi masan bukat masis school ki en pilka kamaraini kinkit sammat kola pusenut pausawan Israel
tien murkan. Ta mesan-san nan sabol mamamasan wat, semen kapengkian komui, mesan-san nan puksarawi, o pagi-pagi komuyan ketin. Kalau lola, katela pala, o kalalawang wasakan makoneng masan watan kap lalawang, buan mia may sawas, o koros, makoneng ang tatong. Kalanganan komu pwede ang suksit, iman pagkomuyan ketin kapayata masan wat, o kapayata kit koros, magpaypayan sa palmarito ng suksit. Kalanganan komu, o imat, may patun walian tikit koros, o sakar kita pagmapkat, nilang kapay, and at count o at Sontor Jesus Christ. Amen.